Manipur Police na Tongan Tonganba District Singdagi Ainna Thingkhraba Lalhoulup anegi miyoi mga fare hairi. Bisnupur District Police na Moirang PS ki manung chana laiba Okso bung maning lekai dagi Ainna Thingkhraba Lalhoulup priprakpo gini haiba miyoi amang ngarang fare hairi. Faraba miyoi adude yumlambam Arun Kumar Singh LS Singkai tahi kuntra taruk ni. Makoi dagi Airtel SIM yauba mobile phone ama amade Aadhaar card ama fagale hairi. Police ki pau amagi madung inna Ainna Thingkhraba Lalhoulup KCP PWZ Group की नुपी अनि यावना एक्टिव मेंबर मरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की अंडर पीएस की मनुंग चैनल लेबा हुइकप विलेज की ऑयल पंप मनाक्ता की फारे हाइरी फारबा मियोई अदुदी चफा मयुम सुंदर सिंह एलएस सुरेश सही कुंठामापन नोंगथोंबम बोइनाव मैतई एलएस लांजादबा चही निफुनिपान लेचोंबम इवे सना देवी एलएस Pangtunganbi Chahi Kuntaruk Amadi, Maibam Tony Chanu, Elas Sinkanganbi Chahi Kulhumdoni, Makoi Mari Senkai Tungkai Toba Amadi, Kulai Putok Pusin Toba Janaba Muni Hairi, Makoi Dagi Magazine Jauba 9mm pistol Ani, 9mm Gikapayariba Marutara, .32 Gikapayariba Maru Ama Amadi, and the Yadabachi Sang Yauna at a Polam Kaya Fagapangam Ki Hairi.